Azinkosi sikuyona ke njengamanje inkosi ke egama layo ithi yithi abantu igama lengosi ke leyo ethi yithi abantu la khona sibheka umlando sinensizwa ke namhlanje uMaswidi Mfokambatha sikubingelele ndaba ezitha sikubeke sikubelele emthiya sikwamukele Khosi FM wena wesilo wena wamphube angubengele mfethu ngibabengele abaleke bakho sanibonani Mthiya ngelendlule sike saqala la sathi ukuthi Halamuzi sibheka kwenye incwadi zomlando ebhalwe lapha ke isazimlando sakithi umntwana uZebuloni lapha kwaMadlakazi kwamntungu ngingani sathi ukubheka nje ukuzaleka kwelembe saphinde sabheka futhi nenhlalo yalo eyabamfushane kakhulu lapha ke esigodlweni kwaNobamba nasesiklebheni sase sibuye sesibheka ke ukuphuma kwabo sebekhishwa lapha ke sebexoshwe esigodlweni nonina indlovukazi mhlawumbe ngaphambi siqhubeke ndaba ezitha ake siqale sibheke nansi indaba la edida abantu abaningi nabahlale benembuzo ukuthi hawo indlovukazi uNandi yasina yini kwaZulu yalotsholwa yini kwaZulu mhlawumbe ke sikhe phezulu lapho Mthiya bese siqhubeka ngofazi ophathekayo nami enginabo nabanye abanakho okufazi lelela ngo 2019 silapha eSalitha nomdala endebe kuhlalukile ukuthi osomlando bakithi abaleke bafabe ikhuluma nje behlabeseleni akaze esimene osontanti lapha kwaZulu uma ngikongophaza ophathekayo bese ngibhekile bese ngikhulile bekumhla 20 ku-Agasti ngonyaka 85 lapho udunguzela omdala imvube okwathunyelwa khona ithunya zesilo zehola umntwana owaphinda ngene umntwana omkhulu owaphethe umntwana oGidiyoni kumfundi kusisemthethwa sizwa khona umntwana uResi behambisana nesangoma sesilo sesimame ababe naso lapha kwamhlongo ekomkhulu kwamhlobo lapha edobeni lapha aba esambeni okuwumuntu isamba umuzi wenkosi umgabhe ongasahlangisa khona abantu abawathi abakhulukhuluma ngawo engani masebenhlose noma sokungazi ngoba umgabhe akaze ebusa akaze hlale ehlaleni kodwa sengizona bephakathi umlando kuthiwa umsakazi kaNgambe indopota fa onale yogana kwaZulu wayakhishwa uyena cha akaze buse wakhotha manje uyise esaphila umbheki esiyathatha wabulawa enguduza ingakho ke mase khotheme washinga inkosi yakhe umakhetha lesengane ingakho ke mase khotheme wasebase khotheme uyise wasebamba umfawu ingane ungazonke wayemelana zonke izinto abazenzela nje kwamhlongo ubusa ungazonke bebambe imakhetha amsengane lapha akaze elotsholo noma akaze elotsholo noma akaze gane ngoba lokho kuqhamukile emabethunywa lapha kwamhlongo ukuthi cha mina base ngukeni sithunywa lapha omdala amathunya abakhulu ekomkhulu enzonkulu ukuthi asizobhela
sizolanda inkosi uShaka kwaSuthu kanti isilo sokuzela wahamba wobheka watholakala ukuthi udingeka elande inkosi uShaka kwaMhlongo ibuyisele kwaSuthu ehamba kanjalo umuntu eganile kunina usebuyela kanjani kwaMhlongo basebethi kwaMhlongo wabukhona amakhehla amadala kwaMhlongo omkhulu Johani omkhulu Mathili bekhona noba bakhona abaningi basanakhamba abangemhlabeni njengoba bonkosi nabanye bathi abakwaMhlongo ngeke simnike ingane kuphela bathathe bobabili nomama wayo bathi kwaMhlongo ngeke sikuthiwa asizolanda into ngempela kube lihleli ihlezo sisona nonina abakwaZulu basethi inkomo ebehamba nenkomo embili mangentathu ngiyayithathu yabulawa eyodwa zabili ngembili laba umhlongo bathi inkomo abahamba laba abantwana bethuliwe bafumana dakubuye kubuyela wathathwa ke umlilwana esekhanda layo waZulu enkhumbulo lokho salulama isilo yabangohle wasafi saphila ufazi wesibili bese ukuthi bekuthi manga 2011 ku2010 uphethe ubekuNkulunkulu simbundebele uhlelo ukuthi uvule ihlelo likaNdlonkulu noma abafuna yabankolo zalolalo lapha elibeni lakhe emkhindini wesibili lapha ngasezanguba kuthe maselibhaliwe selenze fanele livulwe abakaMhlongo behola umkhwe wami lapha ubabonkosi bahamba bayiphishisa leliyathe bathi bayilala lapha babekhona kufanele ukuthi indlovu kwaSonana ngoba ikhona zamnandi bakaGamile kwazo basefanele abakubekho indawo ezingakayi sakhona uMhlongo waSulu ukuganyiselana bese abakwaZulu abakwaZulu abalobole beganisele bese fara elingonza zabo kwase kuba khona ukuhamba nokuba khona bazofakaza baselangeni kuthaliwe indlunkulu yabaMhlongo asithi indlunkulu ngoba inkosi ikhona yona indlunkulu ngaphela nenkosi lapha endleleni indlunkulu sesibambeni ila yakwandlunkulu omfundana kwase kufanele lotho lekubona bathi abase sibambe kufanele lotho ethi owakithi ngoba khona ungqabana yathi indlunkulu yakwaZulu sakhe cela ukuma-ke baMhlongo lungisa indaba zenu nonwanikesileke bese siqhubeka ngendlela nendlela lokulobola sinisele ukulobola abephinde kwenzeleke lokho ihambo hamba ngoba ngisho ibelela libhulwana ngoba lokho kwathi mhlawumbe uhulumeni bakhishwa inkomo eyahamba yayobulawula kwaMhlongo ngoba ifakaze kuyilembe likwaMhlongo ayiyanga yobulawula kwaSuthu kwaMhlongo inkomo eyaphumayo yokuvulelela kwasuthi umoya kwaphepha amathende wasephasa kuphele kanjalo ihlelo lingasebenziwe luthoke ufakazi ophathayo lokho ukuthi akukho namanje baMhlongo basakhala lapha sisebhalile ngo2019 inkosana yasesibambeni inkosana yabaMhlongo sibaru wami lapha umsathuza ukubhekile ngoba belapha sathokuma ngomlando izinto zakhe lapha kuhlangene isiphakamse osomlando sekukhuluma umlando wawukhona ebekhophumdlalo lo isibaya ababerekhoda bosizoba athabe ngomlando nje wakwaZulu usimali kuMhlongo ubhekile lokho ngesilo abanye somlando bekhulumela ngayo bese ifaka nesilo sasuma ke thina ngasafa elithi idibana safa selofumana awubeka umlando wawusathisa umlando wazo wasuma bethi bahamba abantu umlando sathi siloqhaka kahleni lento ekhulunywa uMhlongo injobo injalo kodwa ke uMhlongo usekhulume kwaze kwetha igulu lasendlunkulu okufanele baMhlongo nabakwaZulu safa endlini ikhuluma ngaphakathi ekhaya ibambe kanjalo nje manje yikho bethi ukufakaza ukuphatha akaze egane umanjomane waZulu. Kezwakala Mthiya udlube khazini mfowethu bengithi mhlamba ke ake sidlule kuleyo ndaba ngoba isikhathi esiningi ihlale badida abantu abaningi kunjalo wena wesimo ngifuna sibhekela wena Ndlovu uma ngabe ilembe seli lapha ekhaya konina emva kuba lake lathi ukuhlala kancane lapha koNobamba la selibuyela ke ekhaya konina isimo sabanjani
Kuma uzwa nje ibongo nje ikhulumela amathi uthele labafazana umgalo weterrorship lokho shaka kusha bankosi ile pressure seyibonga sibeka yonke indaba ukuthi asibangasihle isimo uma besika lapha ngoba nkathi besiye kwaMhlongo bafike kubusa umambe uMasonke kungakuwe market yami sekuthiwa uyoyibona market yama babe difference nhleni nelende bekhula nalo lesemdala kanjalo kunalo umunye walaba ilemba babelhlumeza babelusile lelindiseka lezelana market yami no nabesifazane lapha engukeni umntwana owamukazakabhebhe lapha indlo kwasemnandi bebekamthethe kahle bekuthi uma kuyokhiwa amazi engukeni nakusuka lapha ambeni bonke amazi lapha umfulumlobo lapha ngesantsi zokunqele sawo umlobo wasesipambeni noma wasesipambeni njengamanje bebesiye lapha makhelephuleka bemthukeke lapha umntu bembiza kwentaba ngoba kwaZulu wawuyihlamba ukuthi uzalelwe ukhulelwe noma uzalelwe ekhaya wangafulele babemthuka-ke benganendaba umntwana enkosi lo futhi uzaliso inkosi bemthuka bembiza onke amagama esekondoze felise zandlebe uzente ngayokubusa kanti yoba inkosi lela ingakho-ke inyosi lapha yesilo lapho nomqhamana owasibisi bese manje sibusa usekhumbula lawo magama ngosewabuse njalo akaphathekanga nje kahle lapha ekhaya kubo ingakho uthola ukuthi uma usekudlula emhlabeni lapha iyenze emhlabeni zibekhona lapho kusekusuka idlala lapho akasena umuntu ozomonto ingakho thina ekhumbula hayi ngoba angiphathele kahle akabelethe izane zakhe ehambe nazo-ke manje usebhekele empaphala sogcine khona esefika lapha kwelela kwaGcwabe bambedini ngaphansi komkhosi nowakhuswa usengoyelo waGcwabe esetholwa-ke ukuhambe menze ubuhlobo ngophela basemambedini nabo waGcwabe bazalana ugangensi uzokhumbula ukuthi izokwazi unandi izalo mfunda kakhondlo waGcwabe kodwa fundanga zesiya futhi ethole uGendeyane wakhona mambedini usengoya waGcwabe siyaganana naye ukuganana hayi ngoba zawushaya nakhona ukushaka nje bahlala naye wathola indoda ezomendlala ezengela phembili ngoba salwa kwazi wale kwaZulu wahlala nazo wazobona khona futhi usedlule emhlabeni uGendeyane bithele lapho 1802 usedlule emhlabeni uGendeyane sesibonke manje nami ngifuna umuntu nase siqhamuka indlela leya enkulu okuthiwa indlela kaMadlantuli sebiyathutha futhi nabo usethola ingane esiphathuke manje eGendeyane ulokusana uGendeyane ingane esiphathuke hamba nayo-ke useyandayo-ke usehambe ngayedwa manje useya ubahlobo bakhe bawami basekwamthetho kwamthetho kunobalukazi kwayegane khona lapho egane umbiya wamthetho ubuhlobo obubili umnqobathi wakhe ugane khona kanti ugogo wakhe owakhona kwaMhlongo phela umfunda wayezalwa indodana kaJobe okwathiwa uMambunga yena wafika wamasi ubuhlobo obukhulu lapho wabuya khona kuwa into phela bafike bahlala banephezela kwamthethwa hayi lento seyishiye basiyela inkosi emsizwayo abasila ngenkosi emsizwayo basesabusa inkosi uJobe inkosi endala engakabusi uDingiswayo bese esesiyeni uDingiswayo esele entando zokahlanga uDingiswayo ubuye ngo-1807 sebekhona bona basekho 1802 bona lapha sekho 1803 bemukelwa umbiya wayeseyobabiya komkhulu komkhulu kuthiwa abafukanyele basebehlala-ke lapha-ke seku-807 sikhothele inkosi ulusane inkosi uJobe nangesebuya-ke inkosi uDingiswayo beseyothela ihlahla enkosi yasekubusa uMawewe umpawu omncane bese yembulake thatha ihlahla enkosi mayehlala useyabuya futhi lokudane umbiya benolokudane nongomane baza umbikela manje ubhodongwane-ke manje ngalabo abantwana basendlunkulu umama ohamba nabantwana basendlunkulu ohlala la isinkosi abahlale kahle abantwana benkosi
wena yona mbi umbiyekena ugodo ulugana udisilo ungomane eyobathela umuzi wangqoka wasenqoqa umuzi wele boqala senqoqa bathethwa waza ngesibhekiswayo ulapha mangoya lapha losayithi lapha kwabiyela obuka emangcele wawulapho ubuzo enqoqa abathethwa abathethwa owathiwa ke wakhelwa ilebe ukubana ngoba leyo nto sebhekiswayo isasizo siyankomo ke uqala ukufika nje ekwamthetho waqala ke wazowakhula wazowathomba esekhulula khona kwamthetho lapho oqale khona uthola imfudumalo nokuthi eyibona ukuthi uyizo ngoba lapho oqale khona ukubhelela nje ezizwe njalo eyilizo kuhlabana ezeneze wasamakhulu esizweni Kuyezwakala mfowethu. Awuthi ke sigwinyamathe nje kancane ndaba ezinto ngifuna masibuye mhlawumbe njengoba sesizophetha cishe soba no 10 minutes nje ukuphetha ke sibheke ukuhlabana kwakhe ke manje esekhula laphana kwamthethwa ephuma ekubeni ibhobhodleyana ebhungwini emsizweni nokuhlabana kwakhe nje ezigcine seyinduna ibutho izichwe uma ngabe nje sibuya mfowethu. Ngabanga Hey wena uzafa sifike ngkhona hey wena uzafa sifike ngkhona hey wena uzafa sifike ngkhona ukhuluma isilo hey wena uzafa sifike ngkhona ukhuluma isilo hey wena uzafa sifike ngkhona Nusafa, ukhuluma bayethe Nusafa, Nusafa, Mthia ngesiphethe ngokubheka ukuhlabana kwakhe umntwana uShaka laphana ekwamthethwa njengoba ayiseqala ukukhula njengoba insizwa. Umntwana fa isile uShaka ngoba ngisigame kwakhulu kwamthethwa noba osithombele isiqala ukuthomba kwamthethwa sa mutho kwamthethwa buthele buthi umdesipho eziningi igaba esenzekile esokuqala nje uthe elusila waqhamuka ilokuzanya kwenkulu imambe indondo indondo njengoba ongathanda uyele futhi ngakulinde into omncane akwazi ukubulala osingamleso kodwa uthe wabhala emesini wayisuka ngeke wayisithe ngakagila wathama esethula komkhulu wababazi ibandla kwamthetho awuqalekho umntwana lo wenkosi yakwaZulu nenkosi yakwamthetho yethuka izanya yankoshisa ngenqaba yenkomo naleyo senzakhe uthe sabathoza lokho la angesephinda futhi sebulala ingonyama eyayisikhethi inkomo lapha isithatha esikhethe nabantu lapha kwamthetho waphinda futhi kwabathatha izipaka yaphinda osho zambi inkomo lapha kwabathetho kumntu wakhe uqame kakhulu esebenzi kwebandla-ke lakhe esebuthiwe ke manje ebuthelezi ithwele elalibuswa usilabuswa nakhona uthayisa okwamjekelo ubutholele ufike ithayisa lena usemenzi lemhlabeni uthayisa waselibalwa ubuza ungena besendlela yabo nakho kulensizwa lapha yakwandwanda sekenzizwa lebiza ngasibongo sonke abathandayo uyinsizwa ulembe kwakuyinsizwa yakwandwanda so kwakuyiqhawe lenkosi yakwamthetho sokusho ujobe ukubekosebhekiswayo okuthiwa yilihlaba kakhulu endlini yaze lakisithana lekhaya ngoba ezibhodla ngayo amandla yaphina yafikana lekhaya hamba ohlala ehlathini inkomo zonke ilusa behlathini ilenzayo ihlabe eyithandayo isho zenkosi zaseyihlala khona lapho
abantu bazoyilanda sike bafaka umkhonto bafaka umfoqo komthethomkhulu ngana ngase khamu umuntu mehleze tena ungoma ngoma ngayilanda nje ngoba ngiyasizana awuthungo manje babazi ngiyenza kanjalo lokho futhi kazi into ngikholela enkosini ngiyilanda hande ekhulele enkosini ukuthi hayi ngeke hamba lemuthelo ntakayafisi ukuthi nozomlekelela limseke nobahamba-ke bathe noyesiyapho imoto mayi eseqhamile phokana mthole ngiqhamuke nje suyevele phokosho nkunze ethola umuntu uyibhodo lakhe lo mkhonto kwabe besihambe siwakutoma imoto ethiwa lahlaba lamane ethiwa waphehla wamaneka naye wasekhumbula hayi bo ngezethembise ukuthi ngingane washintsha waqonda kababhekana khona phamisa phezulu ngehawu lapho uhlombe kwakumushe umkhonto lapha wasebonga ukuthi ngadlamile elekamela malembe ngokhalifa ngoba esuke usekwaze ulende waseba yilende bese abantu nokusuka lapho-ke semayibele omkhulu lapho inkosi ebisibondayo lo khulu esizana nayo wakho makho usela umntwana waZulu angimkhuphule esihlalweni ngiyabheka lo sekaba inkosi kaninga wasuke edlule emhlabeni lapha uwindona umuntu yasikhosi esenkhuphula isinezelendi lakemuso wezikole okusuka lapho igamele esikhulu ose ngoba umuntu mehlezi lekuyinkosi enkulu enamandla kungabe inkosi emhlabeni nje ubethiwa bekuyisikhathi sabamhlophe nangowangena ebhayibhelini ngoba bekumprofethi lo bekwazi ukubona into kodwa ngoba umuntu omnyama akukho okubhelayo noma ukuphila ngayo ebhayibhelini beningi igaba ngena ngasembuzi ngoba iprofethi yakwayiprofethi kodwa esikhulu lapha uprofethi ukuthi uthelele wabonisa ngokuyekwa okuyilona okufanele ebuse ngalo olonqobe mhlawumbe ngabe yami isiso ukufakazela iprofethi umufeze ngise kwesiprofethi senkosi uNdaba waZulu waprofetha wahamba wafuna entabeni iwami phela sesentabeni ezilile futhi isiso saZulu sikhule kule lamandla selesizwe esihlangene ukuthi esezele wakhulekela umkhonto wahamba wafuna umkhonto kumasoda walapha kwambuyazi kuma semaye lapha namabhoko sena waprofeti kuze umuntu omkhulu ozofuna inkwa eliyoshalfezile kuwasilisi sapho kumako osoda kwa lomthalazo iseqhume ike so abantu bazofuna ukuba itshe lapho kwathi kumbili waselimba wakho ngasoba wafika uyilembe lingazitshela umuntu kwamthetho lapho umntwana lifunane likhonza umkhonto omfishane ozokuzwa ikwa ozoba ukuthi besishane imama lapho amabhokisi eprofesi bekwazi ukuthi walaka belifunda uyilembe dona mthembisa lomningi inkonzo masebeyimusa wase uthatha umkhonto wase eyothula enkosini sa ndabe sitha hayi sasifike kandabe ama-ake bonke amakhosi akondabe sekondabe amakhosi ekhethela undabe amakwasando nemthekulu lapho hayi namke siyezanto sithola amakhosi bezokondabe sifanele abantu beyiyeke into ngoba sochaza undaba ukukhaza kanjani ingane kungoShando noZulu nalabo basekhopeni nabo lapha eKuzulu njengozulu odala wakhuleka kombuya kuzo ngomthetho wasechaza ufuna ukuthi kushintshe ukulwa kushushekela ngomkhonto ayinani umkhonto kusetshenziswa umkhonto omfishane wachaza ukuthi ungezanami ifana inkosi athi awenze sibonele ngebisakho Kristu wahamba wasipekesha leso into eqala owakhombisa ngalo ukulwa lokho ngomkhonto omfishane ikwa wayelwa nabase wamphelisa bekhole benkosi uPungashe owaye efika efukamele umfowabo uBhakuza wayezaloshaka ukuthi inkosi usingakona isinimeli yenkosana lapho futhi wakhombisa khona ukuhlambana ngalo umkhonto omfishane uhlamba lomkhanda ngayo umfowabo lo ngoba vele iqondo uphetha ngayo ngoba athi umdlangisa into ongeyakhe ngoba wangeyakhe umuntu omdala unina futhi wayesakwendlini yakamntalo wasodo wanzoza awumesile ngosana ngaya manje usebe kanjani lo ukuthi uzobayikosana wambulala ke yanqoba into kamthetho lapho ngale ikolo esishane wafela kanjalo kulo democracy
Dabezitha siyathokoza kakhulu mfowethu kube intokozo kuba nawe besithi ake sithi Halamuzi sibheke nje ukukhula kwalo ilembe njengoba lagcina sihlale esihlalweni la inkosi engaka siubuye siqhubeke futhi nangokuzayo sibheke futhi singene sijule kabanzi sibonga kakhulu mfowethu isikhathi sakho Angikho kakhulu nawe sina usoluhleke mthiya siyabonga kancane mfowethu ngaphambi uvalelisa ya ngithi ngisazobuya ngibheke ukuthi enkundleni zokuxhumana abantu bangamthola kanjani uNdabezitha lapha ngizombheka nje bese ngibuye ngitshela ukuthi ke ungakwazi ukuxhumana naye ke kanjani